Dobro večer, pratite kanal Skela. Danas mi je u gostima Jasmina Lukačev, vlasnik firme Bomiđo. Dobro večer, Jasmina. Dobro večer. Želim da vas pozdravim i hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Recite mi, čime se bavi firma Bomiđo? Naša firma Bomiđo osnovana je 17. januara 1995. godine. Bavimo se pakovanjem prehrambenih proizvoda. I sad mogu da vam nabrojim koji su to proizvode. Radimo zrnaste, praškaste proizvode i začine. I još radimo uslužno pakovanje. Kako ste se odlučili da se bavite ovim poslom? Ovim poslom smo se odlučili da se bavimo tako što smo ostali bez posla i suprug i ja, a imali smo malo dete. I onda u zajednici sa nekim prijateljima smo se odlučili da počnemo zajedno da radimo, da pakujemo. I prvo smo pričali o tome čime bi se bavili, koji naziv firme bi bio i šta da radimo dalje. Da bi se spasili, odnosno da krenemo. Tako da smo, to su bili naši dragi prijatelji, Borka i Pera Kerkez, koji imaju 2 sina i mi ćerkicu. I onda smo dali ime Bomiđo, Bole, Milana i Đoka. To je skraćenica. I onako lepo zvučalo, to je neko dečije ime, što nama znači neki napredak, podmladak. I tako da smo ostavili to ime do dana današnjeg i onako ušlo je u ljudima u uši i mislim baš i prijatno. Da li su ti početci bili teški? Pa, početci su bili teški, ali mi smo bili puni elana. Bili smo mladi ljudi, mala deca, želeli smo da radimo. Mogu reći da smo ujutru rano ustajali, dolazili, pakovali, pa smo do uveče birali semenke suncokreta čak i do ponoći. Naše dete znalo i da zaspi na peć, ali da bude sa nama i da nam peva pesmice i priče. I dečaci su se zajedno igrali sa njom, a mi smo onako složno uz kaficu i piće birali suncokret da bi ga sutra pržili, pakovali i nosili kupcima. Kako je posao počeo da se razvija? Pa posao je počeo da se razvija tako što smo mi sa suncokreta prešli da širimo asortiman proizvoda. Znači, počeli smo da radimo kakao, preze, griz, sve ono što je tu u blizini bilo sa naših polja, pa onda pakovali smo pasulj, mak i pošto su te prostorije nama već bile male, a ukazala se mogućnost da kupimo jedan objekat u više rata, to je bio Diskont Potisja, onda smo napravili jednu lepu saradnju i ugovor sa njima, tako da smo iz tog magacina žitnog prešli u Diskont Potisja. Oni su imali neke garaže koje smo mi adaptirali, proširili pakeraj, napravili smo stvari 2 mašine mehaničke za suncokret i onda smo počeli da širimo i dalje program. I kad smo došli, najviše smo radili suncokret i to razne gramaže, 35 grama, 50 grama, slani, neslani, pa smo napravili etikete. Posle tih etiketa smo prelazili na našu ambalažu. Sve je to tako trajalo do bombardovanja. I onda kad je krenulo bombardovanje, mi smo tada morali da uzmemo mnogo veće količine suncokreta. Narod je bio u strahu, nervozan. Mi smo bili na jednoj lokaciji računajući da smo tu malo bezbedni. Znači do samog supa. U toku dana sirene su svirale. Svi koji su imali prodavnice, znači ti naši kupci, dolazili su, čekali u red da mi ispržimo. Imali smo jednog dečkića koji je ceo dan samo pržio suncokret. I mi smo od ujutru do uveče to pakovali i pržili i nosili i ljudi su dolazili po suncokret. Čak i milicija koja nas obezbeđivala, moja ćerkica je bila mala i kad milicajac izmesti mesto, ona ode počisti suncokret da bi on prešao na drugo. Znači svi smo bili jako složni i možda i taj strah i sve to, tu smo ostali do kasno, do uveče i radili. Tako da smo od tih para počeli da razmišljamo o novom prostoru, novim proizvodima, širenju asortimana. Kupili smo novo teretno vozilo kasnije i krenuli sa gradnjom hale. Posle izgradnje hale ste, pretpostavljam, povećali kapacitete i unapredili proizvodnju? Da. Kad smo sagradili halu, nama je cilj bio unapređenje proizvodnje, odnosno kupovina novih mašina. Tako da smo mi kupili automatsku mašinu za sitna pakovanja, onda smo kupili poluautomatske vibracione dozirke i nastavili da radimo i pudinge. Znači, puding to je jedan proizvod gde treba da imamo i tehnologa. Da bi sve to objedinili, morali smo da kupimo i mašinu koja meša pudinge. Ta mašina se zove kocka i znači tu se stave svi sastojci i mašina meša sat vremena te pudinge i onda ih mi pakujemo.
I pored toga, znači kad smo uzeli te mašine, mi smo počeli da radimo na izradi naše sopstvene ambalaže. Tako da smo imali ambalažu koja je išla za sitna pakovanja. To su 2 trake koje mašina spaja i radi sitna pakovanja, to je prašak za pecivo, vaniš, šećer, origano. Znači ta mašina radi od 3 grama težine do 15 grama. 3 grama je origano, to je začin za pice, a 15 grama je soda bikarbona, pošto ona teška i vuče. Onda mašina za pudinge, to su isto trake koje mašina spaja. Znači imamo 2 vrste, između je polijetilen, a gore je papirna ambalaža. Tako da mašina ima grejači kad se spoje, oni zavare tu ambalažu, iznutra taj najlon, iz polja papir i oceca. Ima nož za ocecanje. Tako da smo krenuli da radimo puding vanila, čokolada, slatka pavlaka koju niko ne radi. I radili smo začine, sve sitno pakovanje, znači od 3 grama do 15. Radimo biber mleveni, biber zrno, radimo beli luk u prahu, mirođiju, konzervans, vinobran. Znači mi smo taj neki naš program preuredili u zrnaste proizvode, praškaste proizvode i začine. Tako da imamo 3 grupe proizvoda. Osim toga, radili smo i uslužno pakovanje. Radili smo to uslužno pakovanje za preze, za mršićeve salaše. Sad radimo i dalje. I sve ono što je potrebno i za nas. Da li kupac sa svojim željama može da utiče na pakovanje proizvoda? Kako da ne? Mi smo oduševljeni kad dobijemo poziv od nekog kupca da spakujemo robu po njihovim željama. Naprimjer, imamo kupce koji su veliki, učestvuju na tenderu javnih preduzeća. I onda oni od nas traže, naprimjer, mi pakujemo griz 200 i 400 grama, a njima za kuhinje je potrebno da bude od kilograma. Biber isto veće pakovanje, pasulj, beli luk u prahu, šargarepa. Znači, sve ono što oni zahtevaju i žele, mi to njima ispunjavamo. Jer mi smo u sistemu bar koda i tako da smo kupili te kodove više od 100. Znači svaka ta kesica, ambalaža koju kupac poželi, ako hoće biber od kilograma, znači dobije etiketu sa bar kodom da on može putem fiskalne kase da očita koji proizvod je u pitanju. Tako da smo mi radili za dom starih naš, pošto je TISA Promet učestvovala u tenderu, sve što su poželeli mi smo im pakovali. Osim toga i kupci po manjim prodavnicama, ako imaju neke svoje dobre potrošače i oni imaju želje da bude biber od 100 grama ili, na primjer, za vreme zimskog perioda traže beli biber da se posebno pakuje, pa crvena paprika, mi smo tu da sve želje ispunimo. Isto tako pizzerije, hamburgerije, snabdevamo origanom, tucanom paprikom, ljutom paprikom, sve onako kako oni požele. Kod nas se zakoni često menjaju. Šta je ovog trenutka potrebno da bi se bavio neko ovim poslom? Da bi mi mogli da se bavimo ovom delatnošću što sada radimo, bili smo u obavezi od 2009. godine kad je izašao zakon da uvedemo HACCP. HACCP znači analiza opasnosti kritične kontrolne tačke proizvoda. Znači, mi smo morali da obezbedimo i higijenske i sanitarne uslove kompletno od zgrade, vozila, mašina, obuke radnika i krajnjih proizvoda naše koji mora biti analiziran, znači u laboratorijama. Da bi mi neku robu spakovali, da vam dam jedan primjer, mi robu nabavljamo od poznatih dobavljača proverenih. Znači, da bi robu dobili, moramo imati analizu bezbednosti te hrane, tog proizvoda, sirovine. Konkretno, na primjer, da je to biber mleveni ili biber zrno. I mi kad taj biber nabavimo, mi ga skladištimo u prostoriji, znači za sirovine. Iz te prostorije on ide u pakeraj. Znači u pakeraju se sipa, u pakeraju imamo mašine, dozirke i mi taj biber sipamo u mašine. Mašine moraju biti prethodno dezinfikovane i onda se pakuje u sitnim kesicama. Te kesice, kad mi spakujemo gotov proizvod, moraju da se daju na analizu u OSP laboratoriju, da se proveri njihova hemijska ispravnost i mikrobiološka. Hemijska znači da taj proizvod putem pakovanja nije zagađen možda nekim metalom, drvetom ili tako nešto, a mikrobiološki znači da ruke radnika i mašina moraju biti dezinfikovane. Znači da imamo posebne uslove za održavanje higijene i mašina, ruku radnika,
radnika, radnici moraju pakovati sa rukavicama ili moraju dezinfikovati asepsolom ruke. Mada oni nemaju uopšte dodira i kontakt sa sirovinama, znači mašina sama vuče, vari i odlaže se u ovim transportnim kesicama. Tako da to je taj sistem HACCP-a, znači da cilj HACCP-a je zdravlje ljudi, a kupci moraju biti zadovoljni našim kvalitetom, a kvalitet mora biti proveren u laboratorijama. Koje su skorije novosti u vašoj firmi? Pa, od skorih novosti imamo to, s obzirom da imamo menjačnicu od 2009. godine i radimo, pored proizvodnih usluga, radimo i finansijske. Znači, svi oni koji tu da prolaze ili registruju vozila preko u Eurohercu ili dolaze da otvaraju pasoše i lične karte, mogu kod nas da menjaju devize za dinare. A ono sada što smo preduzeli, to je da smo sklopili ugovor sa jednom firmom da otvorimo platni promet, da se bavimo time i da radimo transfer novca, znači devizna plaćanja u inostranstvu i kod nas. Znači možemo, ako neko ima deviznu knjižicu, može kod nas da dobije devize, a da, na primjer, mu šalje neko iz Francuske, Nemačke, Amerike. Znači radimo švajcarski franak, američki dolar, euro najčešće. Tako da i čekamo sad od Narodne banke odobrenje da radimo i transfer novca. Vi se bavite sa dosta stvari. Da. Čini mi se da tu treba baš jak tim da postoji. Pa, mogu vam reći da ja imam divne i vredne radnike. Ne samo što su vredni, što oni su i, imaju inicijative razne kako da poboljšavamo proizvodnju, gde da nosimo robu, da li se negde otvorila nova prodavnica, koji proizvod ide najbolje. Tako da u proizvodnji imam šefa proizvodnje koji je vrlo inventivan, održava mašine, proizvode koje radi zaista su divni, spakovani, imam tehnologa koji sve kontroliše, a isto tako radnika koji i pakuje i raznosi robu i samim tim kad odnese robu, onda u povratku on mene obaveštava koji proizvod ide najbolje, gde da damo akcenat, da poboljšamo možda izgled ambalaže, dizajn i sve to i da li se neko od novih pojavio da nam bude konkurencija i šta mi tu da radimo zajednički da poboljšamo prodaju naših proizvoda. Kako ljudi mogu da vas pronađu da poruče vaše proizvode? Pa vrlo lako. Pošto firma postoji 23 godine, a Baumeđu ja mislim da ušlo u uši i maloj deci, i odraslima, i kupcima. Lako se pronađemo. Naša zgrada je do SUP-a, između Doma starih i SUP-a. Znači, SUP nas kontroliše, Dom stari je naša buduća destinacija. Tako da uvek mogu da nas pronađu. Imamo menjačnicu, na tendi piše Baumeđu. Znači, menjačnica, unutar dvorišta je hala i uvek se lako može doći do nas. To je ulica Maršala Tita, 64 do SUP-a. Jasmina, hvala vam na gostovanju. Hvala i vama puno na pozivu i nadam se još boljoj saradnji i da se čujemo i vidimo. Hvala naravno i vama koji ste gledali i obavezno se prijavite na naš YouTube kanal da ne bi propustili buduće emisije.